Montana sopi ulenau pilepu nulapa te ho loi le gol te ho kuki mipi ho henga salam ka bol to kilonin tuni hin social media mangsa in kaima Dr. George T.Haokip kalungel them chakhat neo chakhat ka sai nomen social media khala in nige ali ubin lang phat dongju ya social media he meeting hall tabang dana mahi pha na chu social media mangsa neo cha ka sai nom hi in tulai nat na hoi sita coronavirus itiu he wahana pa na hung ki pan he jong la global epidemics wanoi lei sit lo nat na hitai gamdanga mi thi ho coronavirus ha kuna ki ven do na dinga panala how tv le news ha mobile la ibet la yovin I ho igam sungo india jo hen man lo ka in jan he chanin mi hem jangawal adam mota in ale india mi khat mi ni hong wei jong jan he dung na layam kiti jan he dung ma ma in manipur la isanu wo bi mi ningombam avei kitai It's jong hi social media phabap khana section of the society hoi discriminate about lovin oi mobin ngai lo ta ten kam chang al ha khumobin hitabang ho he thilpha he po mi khang taw lo barbarics mentality hi cho he nei lo ding hi in to in possible victim cho chan pula jo imphal la jo chule mundang dang ku kia ra jo omta ya se mabana he ho jo victim hung hi thayo hi in ja chu ept panela diu ham ti chu amol pin la sampin he yong lang ngai lut na ja la them cha ka sai nom a hi in coronavirus he 1980 kumlanga jong anom heta nisia leisi chunga fever je tuberculosis je chule dang dang na je athi he coronavirus a thisanga tamjo hi ya chi dongju ya chu saya hele coronavirus chu na gim nei ta chu ti ja ding he po ai la lang khat na coronavirus deadly a hi na chu ti ja am na chu ama he gang ta chala chule gang ta kila thai na hi chule wanoi le sit lo so a hi ja chu World Health Organization in jo pandemics tia phun do na nei hi to in government World Health Organization hin chule respective world government ho en ja kuna kiven do na ding phat dong zo yen mi pi het sa na awareness abolobin cho he tu la ya het so ke yo hi pp bola iti ki ben do de ham ti chu ya chu ja nen agency ho authority hon se han lang hi jong le ai ma individual social responsibility ai ma in sung mi ho iti ven do ding ham ibiti ki ta ha le jong le pan la hoi do de ham ti he chi he athu pi pin hi yi chun ku kite chate ho jo cha ku na ki ven do na ding wa chu som khat tari he in sungowa ki kul khumowa ba do lo wa yum ding o cha hi in koi tabang khat ne la cha ha sat somla pai ha sat na ha sam na ma he yong le chiding chu government in a head kit hi ya chu ki thopi na chom government in phat dong ju hen bolin tin chu le ju chung bu ma yong chu helpline ma chu le concern authority ho yong a kho dong ju contact ball the chu le ho nam sunga yong civil society organization chom ma ko na lam ka ho yong su lei to le tho win
maho jong su mil the po pa chat na sang ta ipi win wang sit ta in ichinet na to ki to in uki khopi cha sat so pi haw mel maho en ni hal ha pi win in jani lang his chi he wang sit ta he a hen la wang sit hi jong le dang khat na chu so pi mel maho ki pal hlu na hi ba noi le se na phat lo naw le human right violet ball na how mi phalo hi na how ba noi le se na he of it government in jong he state le union government ku ki te cha hi le tu chung hin na sata in gin chat lo state dang dang a kun in jong Christian organization he han lang asama koi trai council hen la ipi jong la ki thopi nei pi bi ho sung ji nga jo an na thei in nhai lúc na nei ta in relief ading in ki phal thing na mi tam ta na nei tu nyong chi la jing chi ho hi ki ngai lut naw ikinep naw amang nai pui ti sanai ki ngai lut na haw I ho sunga yang omin chula chidang nam dang in jong I ngai lut naw om jing na lai ti ki phong da I jin tu chung tu lai ta he ku ki te ding phat ha sa ta cho hi in I chun so pi ule naw ki ngai lu hitin khat lot ki khoto hitin ki sai se loi tum sim ki eng ho ki te ho social media hi in chule platform dang dang a bol ho he hal he jong le habitual hiu jong le ngaw hitin thil thu pi ge lo hitin thil thu pi na ma ding in sayo le han I thu pi ding o hi ri he kai say hi tan ta san lo ba he ong le zawlal ne he ro in an say he if you think great you will become great ya chu thu pi ta say ding o na lin ta to ding o a hi ti chu ka sai no men ewang pha ven pathen di ta how te hi bin hi ji chun pathen in ilungim naw le khoi sat naw ha sat na haw sumil pontin chule tu chunga corona virus yong he hengjing pathen ta san hi wa hele chi bible a sa hung hlung ding thil an ki sei sa hi iti la hung hlung de ham ta ngaw hi chu tu nia hung hlun ni khwa hi surprise hi lo ding o ina nga hung hlung zo hi ta la ding o hi chun ki ben do wa midang ho en lo le ai ki ne pi han lang government ki ne pi han lang yong le ho Christian ta san cha te ding a chu pathen o ma he da chu pathen he nga ita wa hele ho ta san cha te chu hui do ding o hi ti hi ta san la lo ding o hi I ho pathen chu pathen hi I ho pathen chu pathen hinga hi I ho pathen chu pathen ta hi le itaw na pau chu ama chu hi in ikinep naw chu ma chu hi in iviang do theo yong ama hi ya chu kinep na len ta na lain I chu long tha dai lo ding o chule nam pi ba he ki long to ta em ding o hi ko sai nom khat chu pathen mi hem ho angan si a hi das kilung to na ju pathen kilung to sa de o he po I hon kilung to ne ki sip tu ding o chu teng le pathen ni ho langa hung pang a hi la wai la pang sa chu na han to ding hin I chun din khan en ding kho mo tin pan la kho mo te ti he tu lai nampi ko ma appeal ka han bol nom he ko ke pa